Maya pa oras kabalen. Kayan tabi mabilog ang pwersanin GNN TV 44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ngining Martis, June 3, 2025. Yako po ibendiginto at iti in News Force, Pampanga. Bistat man manatiling zero ang kaso ng Mpox in Pampanga, balaos nemang magpaganaka iti kareng kabalen na maging maingat at manatiling alerto laban king virus. Ay ning report. Libutad ning kapigaganakan ning pamangalat ning kaso ning monkeypox o Mpox karengaluang parti ning bansa, manatili pa muring zero case ketiking Pampanga. Agpangkang Dr. Dax Tidula ning Provincial Health Office ning Lalawigan, ang tiya kanung balamo bulutong iti pero impamyaliwa ating tutubong kulani. Para rin siyang chickenpox, no? Pero ang pinakaiba kasi niya, aside from having a rashes, and also joint pains, fever, meron silang mga lymph nodes, may mga kulani. Yan ang pinakaiba niya sa mga ibang caused by yung parang bulutan. Yan yung pinakaiba niya. Maulaga kanu yung disiplina, kooperasyon at malasakit bang aparatiling ligtas na rin balang empleyado kareng opisina, pabrika at lugal king obra. Ore ni naman reng pilang takbang bang iwasan ng pamangalat ng Mpox. Iwasan ing skin-to-skin contact at siksikan. Paratilyang masalesing ventilation ning lugal. Isanitize la rin gamit bayo at kayari lang gamitan. Ugalyan ning regular a pamanos at pamag-sanitize karenggaman. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Suporta para king bayong administrasyon. Iting sentro ning pasyag ng Mayor Chris Garbo king flag ceremony inyang Lunes kareng empleyado ng City Hall. Ay ning balita. Manyaw siya Mayor Crisostomo Garbo kareng empleyado ng City Hall na suporta niya ing bayong administrasyon king kayang mumunang pamanarap king publiko kaya rin ning eleksyon. Punta kala salamat kay kayo and I know all things work together for good. And I know I have served the people of Mabalacat for 33 years. No regret. Kiwak na po. Pepasyag na iting Garbo king flag raising ceremony inyang Lunes, June 2. Pepasyag ng Garbo ing ulaganing pamisan metong at suporta para kay Mayor-elect Attorney Gelda Aquino, Vice Mayor-elect Marcos Jun Castro Jr. at ring bayong halala konsehal. Bottom of my heart, I would like to congratulate Mayor-elect Mayor Gerald Guthrie Aquino. I would like, from the bottom of my heart, I would like to congratulate in kay katamo pong Vice Mayor-elect Marcos Jun Castro. Okay? And then pong bayong elect a councilor. Panahuna kanu bang isarane ing kabanata ning kayang political career at itutok king oras king kayang pamilya. Pasalamat siya naman kareng memalen king 33 years apa manungkulan king public service. Kinulay JT kareng government personnel na tuknangana ing pamamulitika at isundo ing serbisyo publiko lalam ning bayong liderato. Ing importante po kini, let us work together for the people of Mabalacat na mangailangan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Manyaw siya yung DILG kareng LGU na may pasang ordinansa ning matigik apa magpatupad ning batas king sigarilyo at vape. Ay ni report. Mamapilaya ing Department of the Interior and Local Government o DILG kareng Local Government Unit o LGU na mipasang ordinansa asusuporta king pamagpatupad dareng batas king tobacco, vape at aliwa pang vaporized nicotine products.
Agpangking DILG kailangang makatud king pambansang batas reng lokal a ordinansa at dapat pitakdang kawaning pamantayan king pamamisali, pamanggawa at distribution da produktong areti. Inutos kareng LGU na ipatupad ing Republic Act 9211, RA 11900, RA 10643 at aliwapang kaugneng batas kalupaning RA 11467 at RA 10351. Manyaw siya rin ng DILG kareng LGU na magpatupad patakaran dikil king smoke-free zones ay gustong lugal para king pamanyigarilyo at impamagka ng graphic health warnings. Asahan lang makipag-ugnayan ng LGU king Bureau of Internal Revenue o BIR king pamagpatupad ng minimum price ng vape at nicotine salt products king lokal na merkado. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. At yung pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Inumpisane kareng DOH Hospital king Manila Inpatient Appointment System o PAS nung nuka rin malyari lang makapagpa-schedule ng outpatient service gamit ing cellphone. Ay rin balita. Pesinayanan ng Department of Health o DOH Inpatient Appointment System o PAS. Meto nga digital platform na layo nga pabilis at mas maging malagwa ing pamag-access para king outpatient services karang pampublikong ospital at health centers. Kapamilataning PAS, malyari nang makapagpa-schedule ng consultation o check-up gamit mo ing cellphone at yan na kailangan pang pumilang mas maranon kareng pasilidad. Agpangking DOH, partiyeng PAS ning mas malawak ka digital strategy alayong gawa na mas episyente ing serbisyong medikal. Agpangnamo rin king mandato o utos ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang keti reng inisyatiba kalupaning telemedicine at electronic medical records ay numpisa ninyang pandemya banga pa sa tinging access king medical services. Asahan niyang makasaw pimpas king pang mag-decongest na reng hospital at mamye mas masalese organisado karanasan kareng pasyente mabilog ka bansa. Samantala, inumpisa niya yung programa kareng mani mo ng DOH Hospitals king Manila. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras.
Aduang weather system sing maka-apekto kay Maragula partining bansa. Mumuna keti yapining northwest monsoon o habagat ang magpauran king northern at central Luzon. Samantalang ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, yan naman mapapekto king Visayas at Mindanao at magpauran mo rin ating kayabe duldul at kildap king bandanggat panapon at bengi. Alaan namang monitoring pag-asa na anumang bagyo o low pressure area king luwal at hilog ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, issue o reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kari sa Blang Kapampangan. I'll ben nyo lang ang Martis, Reme Calapay Historia, Ketikim Provincia. Yako po ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Baler, susunod.